So I'm a kwaba eba Mahama Secret Dubai. Some the Dagan have a training high idea grow cry na for serious. Yo many abre. Any na Ghana Japade. Na am commodity necessarily I bet commander see. And today I can send me side the phone no be any de. Oh dear Mitchell. Now Kawaji Media near Debra free a secret. Secret one cry you. Yeah, I had trust station baby a genius and controls on my busy. Ya wo mo pie amafo ani abrepo adwuma akọ ani ade a wote tema station sprinter se nungwa tema station a chama na se ade a wo mani abre trotro pa adwuma atumi ayo kakra ebedi enti na ye sori ahomache free keteso ye ni achi ye deso ye bedia ni abeya adwuma nti no mo ye adwuma yi enti ya mo maba so da bia na driver fo ye o maso odin de but adwuma no mo ye no mo de bo aga na man de bo adwuma ye fo don't see now about become who I know, Musu Betro Madre. One more Chawadre, our studios, no Sada, and almost Wobika, Yako Kromoti, and one of the argument to Musu Betro Madre Kai, Sakawadju Media, Muya more baby number say about no better Kawadju Media Noa, who bet me a friend was 0241 233 096 0241 233 096. Now, Yabani and Wabaya Kawadre. One more boy, Springboard College, one more. Badwam kwada abeko school and ye JSS SSSC akwada akọ school be ya wontwa bomodi afa ne ko Springboard College ya Madina Ridge Junction a trip and omo kwada ya titi won teacherfo akukudam ya omo bomodi ye adwuma and omo tete kwada fa kwada ikọ na omo ntro so hwe be a doctor for driver for teacherfo 0249101012 0249101012 kai say a V mixture and na be use one to me abo aba be ma so ye be ma na be mu anapa be so me asefo ni amfra kwadwo papa esi papa ni e be fra darling honey na so adwuma so ni anadwo mesrewo ni be ma wo da no wada ya kenka sili sabi o sama afaso ni so e na asori a obi say sansa wa onim se sisie wo ha wo a driver for titiri adwuma etere wo mo tra ka chi asisie enti eso anum vi mi samani release no na watumi aye adwuma papa bi me ama adwuma aduane papa bi mu adi ofie vi mesa kokwa papa bi no mo na wosisi mu yade na enye firi wo ba wubu sa na unya oha wo mu wo fa afura na abese ni nyina be ye fro ba ma ne ma gu ba ma ho prekese so da anya akono bomodi akopa bi nom na mo 2C mobile TV nei TV no betimi dia sho botom na ade nam unya de two phone so Adom TV sa wo hwe bi e ne ba bia wo bia no fa wo sa TV ben said ya he ni nyina be ja bia hwe bra wa download egu phone so www.2ctv.tv www.2cv.tv now to me ahwebi na ya kwa ni momu na ina asomasere ya me ka wadwe de woni ma na mi ansa ne yedi hu nkoma ba ko NDC fo yera akwaku anyi do hodi atudwa se be ya kampanifo a wo mu da NDC ano be ya kam se executives nyina ya mo ngala ase ye say to be voted out premature ebinum okeka say ye mpam wo mo executives wo mo de wo ma anya de da no kura ade a yera Victor Smith ka ye say me de adwuma na executives fo ye ne anye ho na ne ye kwaku anyi do ho ka executives so say ye mo pentem dodo ne ye kwan bia so menya kwan na matumi ato aba ma de nkire ene say yewura ye John Dramani Mahama enura ya no office so ma mpanyini wode atodwa adwuma de bi ekoso economic forum was South Africa and wode atodwa say ene ye kakata shapra ye kankan dwirimu a enya bibi man ko na adwale ye ene ekrofo se ase ye omode da bibia bi wo ho enti a yesusu nka say nei bibi man black man yenkwa ne enum ye de sebo wode atodwa no nei ni nua be ma so ene ase wo tena say yesesene to wode wonka ene wakwa akotua sa aka ne masnet nsensem no akwa agogu wadwentwere ewo ho ene say ye ne driver fo ni bi ena eba ba twetwe nkobo dia ye fra say ye fra nko ja bo aje o drive kwa hin mpato me lodu ko temanungwa santi a o pai say me pai tamatisi nungwa barrier yo adwuma de mo ye bi o na ka musisim enka musisi asamu eke sisi pa ya mo yire no momu mo yire de na da bi ombo ye yo ya chere adwen wo Ghana sama ekwaso no me gide ye se wate de ekwaso yera Ibrahim Mahama ente bia na se o sign check ya na bounce ne ye se select for the one ka wakwa kotu esika no asem no ya de a o mayi free court sa na ndc for bi do mo kire se adwuma o mo ye 44
0.4% executives no mo nyaade enti wo mu frase akura murusuo mo mani nya kokko chese wo mu free hokora na wo mu nya wo fa efo mo NDC eno ho nsem ne yedi ho nkomo enei wadwen kire ne sei madwen kire me kire no but sa mpanyimfo no sebe me driver ni me nko office na me no obi anya yi but obi sa me madwuma sam na esi ameden metimi aka because me kwaka office asema me nya office adwuma ho enti me madwuma sam driving work no na me aka asem yesi ana da no se saade ne ma mbisa we da no soja ni bia ba o de buru driver bia na wo Facebook na nya asem ketwa yesi ma so den ine em so crosso no o twe aba no amu no se ne ba na nya asem ketwa o no kure pa cho se soja ni twe aba bo driver ni a onya right so be twe aba bo no driver na ye driver no yetimi crosso onya nkure bia soja no obetimi acrosso me abra me nya ne bone ento no acrosso no abewura manim enti sa na me so metimi acrosso na wura nanim na me so ma de ma ko ba bia mko esi wo traffic lights ase bia me mfa so na nsie me ye enti etimi si wo traffic lights ase ena etimi si wo kwan mu enti se soja no kwatwe aba ebo driver ni a onya right so be den obe sa de no na secondary ye how ekese ba sisi a me gina America circle roundabout wa police 48 ya brabo kwa so betimi agina ha o gina ofiti anopa 5 o'clock obegina ha 10 cedi 5 cedi 10 cedi 5 cedi on pontem be 8 o'clock no da ho gina waje na na musumo de ma da bi oni pa no he ye nti na mo na mo de ma sa wo fa ma no a wonyina ho me pa chaw car paper no eye adwuma obi eye adwuma na say 99 loss esi afide mo say 100 go enti police ni no wo de bi aka ne de ho wo ye na adwuma straight ana me simi suro no say me pese obe de o dem be court cause where no obe yisu di ama me no say tensi na say me tuama na me de me ko na me ko e medwuma eti ana na ma e de yetimi dis es kama no esi asera mo gusu gina wo ye sa de ne ha ye third one enra na AMF a sabe aban na adwuma eno ye but nya ban we na se mra no ma sa panyin so nkobo obi nkunu na AMF mo ye adwuma na obi ekita phone wo ye call na adwini ne ho so na onam glass wo so afa glass so na motimi den asa ni pa no frɛ no ho kasa no de ne nsa ohuja me gina me hunu ye ohuja sei be ko na wo ye nti ena ma na ye ohuja ye obu a important call na motimi den akwa no ameni pa no wa hwere ne nkwa wa hefa wa sacre Dubai esi wa haye Dubai haye ba bi o mo sie me office no awo na den sie enti ma o ma eton ne ma ne nyina den papa glasses ade a Ghana for haye obeyire akwa bo besia o de ton ade aban besia no se ban anase bank besia no o mo ha o mo motimi se bia o ton ade kakra e bia gina ha ana enwura ha beto mo nya santi ase no atim ma sa ne ma we ekoso me da se mo bi so nka bi waka ni nyina waka bebre mo bi nka bi na ya de tore bia na driver for nko ya na traders no so aso odre ye cycle Dubai kama ya ye na ho fifi pe na apeso oton ade no so ntre se wo ye mani ye so oburo bi ma ni free mu suban bo ne ye se ja ye beka bi na ye di nkobo ye frost e ja aban ye fra aban yes aban ya posifo ebibia aban bia yo ye di nkomo afa Ghana ho esema ekoso o man mu ne di nkomo obeka about station ha ne bad but ye di nkomo fa Ibrahim Mahama ho what and NDC 44.4% ebinum simpanifo no ntu enko chese ye pamo mo kwaku anyi do ho se ye ntam do mu nya abotre brebe so e ma de eso ye tu awon say executives ne na ebinum so o ma bon ntu wo mu nya ntu ho and one some yeah politics nti how dey ntimi nka bi na one some abon dey one two one dey nka ho nti sa na say oto aba me to aba nti dey fa Ghana ho ne fa ho ne fa Ghana o fa be ho o me dey me am try say aban foforo me ba no aye ne ma na emu agwa ma ye so ye nya kakra di because isabi ye ntimi ba be di chop no ho nti say be gu ne memu na so eja ye ko ne ye ba ye be nya kakra ne edi nti ene muni ha obi a station ha o say ya ye o ha so eja I had a chance about na kasa ba na baby ya yentimi kasa bra be nti etwe no na em so bia
ama bebre be faka ha wa police for ho penfu nyina ba wo yere no ma obi abanche say wa the report be come wo kuru no mati bi na wa ye ade ba ko ha ye ha ne say police for be gina kwano nchen wa ha ss oba station ro be faka no police for be kura ya tuma won ka wo ba pe ya uniform sa in salan wa ha ye to do kwese ka mu ya sheda ya operation as a broken cars obedi akwa nchen no sheda for police that track car front na ka den advantage na what is sorry paro ukwa kapira say we be ya police ni nti me pa on chopi police for no won pay for nyina tie sad we bi yeah station wa ha no police for no ha ya ha nti o kan kire won ade o ye okwan ho no operation for kwa just ye bro why say that about sankwan wo ye ofa police car front pe na afede oloduba no loduba ukwa kapira police so be kire wo de ebida ene be na otwe mienu pepe me no want the trust or car mienu police car mienu and be transfer me eja wonu say why born into otukwai one country me das papa police won tomra enti mra wo wahye no won tomra nkogina ba bi ehwe ma trotro no won fa ene wo ma ne kwan ye otno be sa gina ho bra won ticket ni mo ene nya suban papa no kra wo hwe ndia wo fa tsen na me adomo Ghana ho nkomo ne edie what de ekoso wo Ghana wo be ka bi kwan dem wo be ka station ho nkomo so e be ma kwan mo aka bi ene se ba wodo ayedi ho nkomo no Ibrahim Mahama Senate for nsem yi watua sika no eno ho nsem ewom ba ko so eka ho nsem na former president wakasa corruption kata hye project kankan dwurim nya bibi man kwa na wo ene ba bia nkrofo anum ye omode wo mu dibi enti omunya so omode wo set ne bibi fo nko aso o ka wo South Africa eno ho nkomo ne yedie o dwene ho sen ama ye na nsempa ye man panfo yi aja omo na omode ye ko mo aso na omode ye ba papa oboni o ye kokromoti ya na ye den ye de to abamo mo omba be jani ma kan nsem de akire but omo kwotena so a boshe no mo she no nya sa boshe no mo ye dem omudi so nti de omo be ye bia no wiase do be bo no wo ho atembuo a be kwa kobu se papa o wo wunu nyankopon tem e boni so wo wunu nyankopon tem de me pese me chema dwene se me aba e wo mu sa e be pa aba ne cho prison police station titiri onfa na nintu se be kafra ye nya ye nipa ana obi anu obeka se opese asem to no ba reframe ne asem to na ye de ko ha ye wo mra bi wo ha madam ye ya se wadu ho na wabusuani bi anim se ye de akọ tibia bi msa na se wakope ba bi se wo be do ne aju phone ni adu mu phone wo fro bi a ye se wo mane mfre no ana me pa to du se so no so a se so be du no ye se wo sales fee 1.5 2 million ye se wutua o complement police for na omo nka hwe ena de to su bi no scare show ho no ye ma won fa nko won fa bet pep student bi anfa nko o de be mo de be gu awie na edu time be belu na abeje no bo se sa no mo na uja mo no enye ni nyina na we saka ena de ba ko so ha adwene se eye mema nko na egu ho se bi kafra wa kwa da no na adwene okobrani anya no se fa otobra me patro e se aban so ama nani kwa se be kafra ye si ge na oto no de kwai madam se be kafra bia na wakoto mafa sa afi na wakom ade a ekoso a omo ye wo ho nti e ya chill pay wo madam patro makoma ba within this week ya I could tell say undim de woka and those are the things say koso na usika sha ho na we ya say sika no sanka police ni ma me diskare ma no afede wie no me boys kan so siska ni nduru sa na me san boss o se nduru na me se ntwa so be beli mi wie no siska no mfa ma me a siska no so a de me de ma no se sa no so nya sa so na o de ma me describe say ho kire me na ho te say oh me patro se fa ni pa 20 15 but I gum ni 21 the crime officer ne buy no bi sa say anapa bia so mo bo register nto mo bubo a wa ho no e se obegira gate na no ohun se ampa wo ho dada nti oba na say the newcomers 5 year abeka ho ana ofre ana obi say the reason why ana say we nye case bi say ye dey atum but because of omu pe omu bibi kakra jinti say omu am statement bia ana omu kan yegum ye boss 6 ana omu say me statement 6 o'clock no so bia no oba be belu ti me pacho aba no so do ye nyina na to aba ma no eyo enyo ya no ye beka ye be sre no aba no nim de ekoso ho na nimpa IGP ne nimpa yinfo na wayi omu adida sa ntuma na no ena eso di ni na si form na onya kasa kire bi na kasa kire omo mo o okukudro o ye be ma wate be ma na tumi nsuom no ansa waham so aho asam no waka wakwada ho pen no waka asa de tie ahom te na ahoma te wo be sori na obi de ne sa be boto se bra na fa to be de ya be de ne
ɛno nti mpanimfoɔ nhwɛ no wɔn nka ho asɛm yie na yɛdi nkɔmmɔ Ghana ho nkɔmmɔ na yɛdi wadwenkyerɛ de sɛn okay nyedi kan mebo me ne frɛ me Samuel Aban aka Beam Nation me ne driver na ma heti wa hapa ma gideon kasa nso ne ha me ma sɛm ba ko pɛ na ha me ne ha me pa no sɛ sisia no a police for no me ntimi hu sina sɛ bia bi mu si yɛ ɔmo se adwuma ɛna ɔsɛ a police for nso ɔmo hu sɛ yɛ driver for ne ani ho a ɔmo nso ɔmo yɛ den ɔmo ni ho what you say ba sisia no police first no na just bia wanya case accident case bi asina police very fair with license what you say ba sisia no police ni bia fa na ne okojina kwan ho a driving license ye fa na ne okojina kwan ho a driving license ha adwene pa unni license a unni license se okofa woma kita ka nyino bia ekita license but still because of open skate ntino oba driving license ne enda nchen circle runabout ha sisi ano omo run shift as a police for na ha me na me say enye ye say Monday to Sunday omo jada runabout ha ba me say bisa say e wo mla mu say yes police stop car e wo runabout ana on stop on check hwe on bisa hwe 5 cd one farm na no park runabout for nonsense just like that keke hwe ibi anim what I say hi drivers ni na omo run shift say we ba 2 hours no omo kwa ubaba no na different one na aba on stop na me say o matwa dada o say utua ma hwan nti dia no pa anapa o di 5 cd anwumre na obi so abegene 5 obi mo ba no pa awia ani anwumre nti ebedu anadu no 15 na o ka no nso obenya sen nonsense brand was say nonsense me for hallo so say very nonsense say ubedina kwa ho na o hwe munya adwuma na 5 cd nti na abedina ho say hard waka bi aso we mo obi so meka bi hwan biom na eba na ye fa ntwa ye fa entwa so we ye driver ni na obekire wadua kwan dem mo ha ye nye mo nkasa so mo didi sika wa ha mebo aha ye je to wa ha eno okọ no ye je to wa ha mo je to ye me fo no je to wa na mo hanye o bebi ye de me dire nya nsuo to hanye mara ma hanye kwa nsuo to ye ble abasa ye ble o passengers no mo nyina gukwan no no mo kofa ka o okodwan so a police ni so aba abechew enti esra aban na se na obaye kana station na mo no omna no mo hwe so no ye station ma na nsuo to ha ye ble too much na mo mpanimfo no mo nim kasa ho ye mpanimfo no nim kasa se na mo company ba se na mo maaye enti esra aban na so ma ye ma na nsuo to ha ma ye ble too much yenda se na ye fancy ha akaba simabi 2C TV na ede kawadwe de bre was Springboard College Adaroma eka ho bi na afi University of Education Winneba o Madaroma mesra so obeko school a university obetimi aye adwuma no wasai ko school amana ye 0207381668 0207381668 na ye de wadwe ntre no be wie ye asem o Ghana ha wa be TV no mo so wankasa ma me ye frase Bacho ya frame Esther. Esther chewadwene wo ye passenger na. Bacho da bi media si wo Kwame Nkrumah. Chewadwene ho. Enu na mbese mi step anyfo na omo hwemai. Abayefo na omo ba, omo nya abotire emma. Ye sesi ana omo pamo ye se ye mfiri kwan no ho. E so omo nya abotire na omo pe ba bi papa ma ye. Omo ka se nyina ye nko market. Market no ensuo tokura na ugya uniama ne si ho a. Wo be ba no na ensuo na fa ne nyina ekọ. Enti ye sro omo se omo ye ho yie ma. Afa so se da abayefo na omo ba omo nya abotire. Ye sika kakra ye ba akọfa ne omo ba na omo be sisa. Na omo tugu na omo di ko omo fa ma wa. Wo mo gbakoro no wo ho. Mo pacho enti ye sro omo pa sepenifo no omo wa ha no omo hwe na omo nka omo bua ya na ye hia mwa sacrifice ye hia mwa pa ye hia mwa ba edwadifo no so ba bia ya mo tena na ho nye ye nim se onye bet ye sra se ye nso ye ni ba bia ye be ko ni pe ba bi nko enti aban no ombua ye ompe ba market on no be ye ho yie ma ye ombie mu ma ye o ye yie ma ye omtwa wo no na enko yie ma ye yie ma ye nyina ye be ko me da se ye fancy esanse wo tena wo mu pe ba bia tena nya se bia so de na emo mo ho nye ho nye nti mo amu hu na mo so ho na se o be pam no na o be kwa kwa wi ni sika de abaye ene na mbetua aka wo be kwa kwa wi ni sika ka ho de na mbetua aka ene papa ye hwe ne ye adwuma ni ye se da amoa a ne de ka wadwe no ede besie ene ka wadwe ye be monten so de ne amanfo adi nkomo tena ye be ko be fufuro ma me gina ho a ye be ko be fufuro na afa ye de nkomo twetwe no ede abro ya makramo